ni ladak nili palong ke JBBI school along penang anapor sitame nili tumta thegan long la penarjun long pen mekhini sitame thegan long lo nondet kali lo la pusona kiso men manghume me akiso ke doke athe chuneng apor la pen chuneng si ta la son thak ipho ningkani si long pe phong la so kiso phere me medu ase nili tui puji po bangke la so dim tong kupine ka hinu lo ne matangte osomar a student a ki ong pen tong kupini kiso pen ta kachingui lo ne minut jong se okreng no liputang te anut ka prek phas dame la so kiso chi undet ta thek ba chi undet posenili tum ta chini dun la si alang litum la dak ko ani teacher dum da ka chi pidu ke do ke thak adim ans tame osomarta do thaya we pin ana student ki ong pen si ilonga hul lalong si alang litum la pupine hormu ki bia son si pusi line se patiru ya son si manang ko lo pipot ma liputang te alang litum han ki thik pi adim non puani setame sarkar pen ki pi ke panong pi bang patang pi pela nasi prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council phan kachuning ri bang ke ala nili balong ke JBB ki doai school phan building kim pi bompu alam the nili tum penang ani pen tarjun long lo asi alang litum pen berta ke long ateng pote April last polam the ta do asi non ke April ta part ho et May anta nangli tholo aningkan ta la so puthak bang ke la puson se dambo la si la puson bang ke nili tum hin pen se ta me ning duk lo athe pi pot ma pote alang litum la teacher sa tum punon student tum punon ta ki dukong ong lo alang litum ki do ke thak peri anta kai kita hong angkan si tenang ko lo adima vedera joini aposi prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council kacherai kangni ki the ki ding atum phas tame prabjin pen laso KGBB phan ke panong pi aberding ke patang pa prabje phan se nili tum Karbiang Long Women Justice Forum nili baro pen setame ni tum chuning ri padi krim lo si nili tum Karbiang Long Autonomous Council EM Pendanglok, CM Pendanglok, CM Sarphan Pendanglok nili tum kachuning riji po bangkelan lo Karbiang Long Women Justice Forum ladak nili baro tum pen bangke la so school along o somar apong kisung aning convince tami la so kisu do nili tum thekan long aposi alang litum la mithanga teacher tum si la si hai si tami kai kita chelang thekan long la penili tum chini dun aposi non du phonga kisu bangke inghon dun nangji rab dun nangji kisu un e puthak long tami to we ladak nili tum nili balong hospital long si chepon lo ladak un ipe anjok non ha Gulaghat civil hospital long si dolo asi kiso bang pho phai tum bang sirkep pusinili tum ta chini dun asi lahai kiso kiun er long bangke Karbiang Long council kachari akit he kiding atum ansatami la so kiso tum phan chelang dun prabjin pen chelang dun pen ki cherap dun je phan se nili tum hin pen choning rila KJVB along ke tu bom tu ke aki no harmu ki chulong pu pen na itu my student kisu er putha dan ki pui ini ke akhe no ke cholong ke kali athe ke tumi ahana bang ke ফুলকবি pen alu bhaji dali dolo tumi ke sande masini tum buti pipi mati buti anke hala so a bhaji ahana bang ke nitum teacher bhandana pi ande nili tum ta cholo ako not only those 10 students la there 97 student do non amat presently kaddo ko vidin tum chora perlo ande baki student han ke effect fe ako jodi food poisoning poalam polote aning wangji ekdom apok damare ye ekdom pomaji mati ang hong pip la sonda wangi but la sona bang ke ave la sikeso ta all of a sudden by 3 ta nili phan hala bahai ni so mar bang ke aphu ke so high body temperature do inot bang ke apokeso so I gave them norfloxacin hala apokeso phane norfloxacin pen ORS pa jun lo an ke hala aphu so high body temperature masi paracetamol imusipa cholo la pen ke ORS pa jun lang mane hala weakness doji a okjang nai la hai do pomasi la ORS pa jun la amala tum sang joy lo la tum bahai ni vet ke so binong ke ange suddenly lake all of a sudden around 5 and 5:30 la so hosi men la bank ke ba o sumar ekdom la tum ko son aya lo ne a mekchar on e ekdom men chikeng hok det la son lo ama chilang prong lo ni li tum ta o la son lo tumi alam ke matha ba ke pine food poisoning kali ne kisu athe ke da kichu na hormu sitame thike mane expiry date po hormu ta ave ajata ave hormu ta non da doet kupini kichu han busitame da bogijana bojar la pen ke da Wednesday bojar se nitum ke han ta embo ako dukana bang juntu ration pati ke ban busitame da storeroom si doerlo kado ka veta expiry hormu puta kali det mati bane expiry hormu cholong lok pute hala bank ke aka prek lo he
sita menon ke lason ta ave aku lason ke cholong bolote sob student mata effect lap nei anke non sob ta kali aku men lata ada pen leke so chodet pen leke so puta kali aja tak le asomar amek jang lang chinglu ching thila la so era phibang si jo men all of a sudden si lason chiking hok de jalo amek char un e amek kri jang Kiso bang ando ka do ke. ki so 10 students Non ke do bom ke non. la tumke non towe bangke la dak pon lo dak chuki hola juntu block la dak pon lo amasi la dak bangke un ilo pomasi la tumphan golaghat civil hospital si refer kori der lo doctor report ke pilo doctor report hangta avilang non matki mane la tum kisu ta pang thek det pujalo ti chiking hok de dajan mati la tumphan he aja ta pang thek det pujalo kasi nono matke juntu golaghat civil hospital long admit lo se hadak penta aja report ta vela pada report kene information che en lo hadak daga teaching staff tum do metron do la pen ke caretakers tami hadak si do lo an ke kene non ta saline pi bom la in blood test kene report nang le lela La non ke do bom la so hem mo ka condition la answer ke mi ke le sila so thang nan hin pen pilo ku ke. la si prabjin pen nili tumphan ke hala new building juntu nangkim pi bom ene ke april last week cheterek long ji palam lo same jonon va april kalilo pini ke me 5 lo la si me 5 tang elo la si ni tum prabjin pen hadak cheterek long na po athe da ke lang ta costo pic ni tum lang ave la so ring ta lang la so ring isivet ke mane 400 student capacity ke ni tum 100 students do hai chuneng sita me 7 students bang metric pass matsi la tum bang ke non mat ke wang vela athi hs first year ke chengi phanta ni tum a classroom ta ave accommodation adim la da ke pa doji adim ta avela ange 6 standard phanta enroll nangji pulo penenga target 150 students la so target pe nili tum papleng nei pulos ta admission en lo jarlo ansita hang thek theder lo ke hang thek theder bangke nali tum ka do veda non thek long lo adim ke do adim ta ave ke do dim ave ke thaga dim ave puti ni tum ta thek theder po aro classroom ta ave proper classroom ta avela la lo jo nang tum teaching staff non teaching staff bang pan do na ni tum teaching non teaching par room pet pen 20 do la students pang room pet pote chunenga enrollment ke ni tum 100 lo ase penenge 150 mati hs first year and class 6 wang lo polote ni tum 150 students pongke মানে মোৰ দোকানতে বিস্কুট এক পেকেট অলপ এক্সপায়াৰ পোৱা হৈছিলে দিয়া হ'ল ভৱিষ্যতে আৰু মোৰ এনেকুৱা নহ'ব আৰু যদি এনেকুৱা হয় মই দোকান বন্ধ কৰি দিম to dak nili palong ilon edona dukana long pini la biskut apor ke dam tang biskut long lok puang bong penili tumta nang chilang lo hokpet lo la silon ke bang jilangar ni bang ke lai hai hormu ke dam tang son thak ke georgie po bang ke nili tumpe masi pini nili tum karbiang long women justice nili baro pencil hai ka do ka via puthak long ta nili tum tarlip dun long lo lang nong lo la pen pachet tok lo non pena bang ke bang jilangar ni bang ke lai hai ki chok che hormu matang te apor ke dam tang hormu ke georgie lang po bang ke nili tum pen masi dabi thib lo pen paklem long alo jong si long thulok le pudang te nili bim thang pen si kai ke se tame kiri katar lip asai ta deng pon po ngani jong si haya hormu kidam tanga pora pot ki jor hu jong si do thukok le pudang te nili tum alo ta pache tok lo ape nili tum long pache chak lo jong si alang la hai claim to that jor to that le pudang te alang ke la so dukan ta bilong alo la pen la dak pen mata ke do long je phanili tum bang ke apor pipelo kedam tang asiklo ni phai ingkora nerke bani dak nilip consistency along edona dokan along bang isi expiry ke partang laso harmulong lok se laso harmu kelong pen pinin ladak nilip along mate bukayan along ke do organization ajirpo jirpi tempen perangke ajirpo jirpi tempen letum humri damsi alang letum pan ke bang jilang apor bang ke lason apor ke damtang mate expiry ke partang hormu bang ke bang jilang apor bang pajor long lelo lapen jong si jordet lang pulutang te ke bang jilang apor bang ke dak nilip along bang ke alang letum pan kulat pang kulong lelo kusi pini amai pen neletum cedon sar pen alang letum pan lupa citok lo